pemain na tato ulang ako okay ada tayo na tato may malu panaw marang ko bilog atau terkutasi naik lama ay lo tato may tato terus dia tidak tato tahu lang patay muat itu dua susah ulama amanah buat dari ulama lain membuat fakta itu terutama lagi lagi bikin tato tentang lo konsepsi cepat apa mas tentang lo Fire.
matasi o te na whaitau e mo te matasi. O muna a maleta de Yesu de Riki, mo inofo koi ko nei, koe nei e se mate ko mai. De muna e te whakamafa ni au, te taua o te oro, te taua o te oro. Te tala te mate o la sala o se tala e nofo maina tato ni ei. Ai mine takato i a la sala o ni saki, me unga i te kau Maria mo maleta. Ia Yesu o whakailoa pe Yesu te la tungane te la se tasi o whakasere i te riki o masaki e la sala. Ka vene tātou tala i Yesu na se ti whakawami o whani o asi te na tau ngā soa te nei ko la sala. O te mea ne whaine i a se tara whiangai tunganga o mea mātani o whai tangata ma whai tōku mai se tala whakawhana o noa loto e uinga ki se tōtasi de la e pene ki na loto. Te masani ka tuku o me penei e tuku tō wharawina ka i oro tātou o asi. E whai mai ki tala i Yesu e toi no foi te konga te nā Iaso e lalai tō patoma i Yesu ki pe tānia whakai e no whiei e la sana. Tusa mo te whawas o tau te matene, la sala. O te whoki ne tuku ifo te na whausino o piloto te tāmi. Nā ne whai atu e mana muna mā reta ko ne te Yesu te aliki, mo i nofo koi ko nei te nei e se mate a te kutu mai. Muna ko nei e mā reta ni muna e kapea e sau e ne tātou o te kanoroto o mā reta. Ngata te na mona te nā lofa o te pena foku te turanga e whakataua i ne maleta te la mawhutanga mwasi. Ia maleta ko ngata i kone i te mawhutanga ngati kone. O tēnā tua maine, o nako te malanga atua. O mai te mati. Ia riki mo i nofo koi kone i pene i se mate i te ngani. Te mate o la sala o te mai te nā. O tue i se ata. Te tāua te ona i manatu na maleta. E riki mo ina whako i konei pe lei se no kusia ni mawhutanga. Ngari mo lei whai mo ki ngari kasa. O penei, i mawalone au te rofa o la salo te au. O nei e nau no te rofa. O lai whakasi mai e te tāua o te ola mai e te. O te tonu te lei whoki te la mona e mārunga i tā kua i kārima. Whānoa noa i au te nei. Ngalo o enki. O nā tāna si apanoa to kilo loto tātou o tāua te ora. E tuku mai me te atua. E wala i te mawhutanga ngari ki mōri mawina whakatasi me tātou. Mo te tamani a te tāua o te ora. Mōri mawina whakatasi me te oranga whakataua alofa. Mo te nofo te alawhani tātou mo te lua. Mo le mawina i te olanga tani tonu mo te whakatona. O tātou te ariki mai se kaimi o te whainga. Taimi neo kātua i te whakau pe Yesu e winga o te sati na sara. O mai tala i Yesu ni alofa ki māreta o te rataina o māri. E nā whoke to nā alofa ki la sara. E isi se ko mai. Mai Yesu ki ona soko, ona koutou. Fia i dau, si nofo te na matena, o te mea te te tonu ruto. Nā kua Yesu o na soko te te tonu. E tonu e loa i a ia me te kiriso te tama te atua, te la ia i nga te. A ia te te tu mo te ola, so se tino e whakatunami, a ia tu sai lo me mati. Ai ka ola whai loa ia. Te nā whoku mrato i ola, kai whakatunami, a ia te seri whai e loa mati. Mo te kai na whanu noa te whiafu te nei mamie, tātou mulanga ko ke mana, awa ko whai ni bule whai te katasi e tua. Nofo mai na whoki tātou mulanga te mati. La la se au ngā tātou muna māreta ni whai e Yesu. E nei ko whai ni matua te aleki,
O ino ko nei penei se mate te ngani penei se mate o tamanu nei te tungai wa mulei le tato te tua tu mau kai ma tu taki te na lofa ni tato malu ni lei al ton fo tato ni su te tu dio so se tino e fa tunaki kai mau nei le dio la ese te mai e fai te karamina te mana kai la te ngani nei mau wala te fa sa mai di tato to langa te nei so langa fua e tu fua ta ese mau to langa mai me fai te tato vola fai te tato te roto te ngalo te wala te no fa fa no fa wa no dan tonu te whakatuna e isi se ola te maone tātou te ola sena mana whai tu mau dan tonu te whakatuna ki tātou ke Iesu ko ia te tu mo te ola te whakamahana whana ngana te tua ki runga te whana noa tātou lau whana tātou ia ia o ia te mai nei a te mālosi tātou toa sai ko ngal den kalamina ta to te lan den ai se mama o foki to la ma kalamina ne to narik asmo ta to usang las mai mana den nei to na la se na ta lote te na kai yo ko nua ai se ko ye lote te ka na ko na tua on ke fa maro fai o mai tato o tio ta la mo en de lek ya ton fa lo tato se mana va se fo tato o no fo tato la o so ta na de la tato fa tona la lo mo ma ne ko e o la se na fai ku ma ko ya te família de tua comuna ko fa lo tato ke na fai lo apa tinga ta mai lo tua e me to e fai le tato va se ya tato es ko tu la na ta bene de leki ka patas ta tato e si fa una po mau fai lo tato de nuia ka se e fai te kala malu ma fai lo vikinga ta vai na tua tu walofa e tu mau fai lo yuwi ma to tu danga kiskese de yai ma to ideal wala nubia ni ma to tu te fika ma gwe na te fika lai ma to yo ko foki ni mo to fika mo ta ki to tas la kum fai ma ya ta ton fai lo ma to ni la ko ni ko tas ma to taki foki matou ne ko ia wala manu te ne ko te lu mai ne ko matou tu mo te kula te nei e tu aba ne matou ka wala ka fatai ya ko me le ka to ko te fai ne ko mo matou mai se matou e fatai foki matou ke tua o tau tu mai wala ka na ro fa te nei mana ko e tu matou e fatai ne lang Faftai mo te maftan te la coach mo no fatas mato ana mo foki e tu sanga ta mo ai se fana solo ma te mata ugama te maftan na dai se ki ma ngal bueno le fakatino ne ia wa ai mai se lo te ta fatau ma to e faftai ano ke ko fogi ni si o me ko la si fai na be ne ma e tua o ko fu na be ne ko to na to ta potas ai mai si ko me le fai e ni to na la ma to e fra fai ma lo si mai ne ko te poto te lo ne ko fai ne o fai na no e ka ni na e ke ne ko ai mai si ko na ko ne ko stama mi kia fai roi koe, mea to e fai nei.
te tua tamana whaftai mātou, mō tau singa ki o mai mātou e ui, e reki ulanga whai na tāma na fui whai ngai, e oko mai ni mātou ulanga te mai se anga te ot mati, o mātou se mātou te whaftai. Wata ni tonu whai rau mātou, ki tau whatokanga mātou, te tua lava kai toe tai whoki, e reki, e tua kai mai se, tau whakatama te rānea wala mai tai tama o Iesu Kirisu. Te na mate, te na te umano mara, te mea te maua ni mātou te ora sena mai. Kuna whai tu mau ta tonu te whakatona ki mātou. Ki a koe Iesu. Taro mātou te whamia ni a koe, whakawhaka noa mātou te whiawhi te nei, te tua, te pēnā koe. Mai no koe, mārosa fōku. Iunga i mātou mai se iunga i whanau, ai, longa mana ko e riki e te patu tonu mātou ki a koe wata ni tonu mātou i au kōwhanga mātou kōwhanga mau whaiwa ni mātou manuia e mai si ko tau whamākana whananga tau whamāru sinu ki o tau tangata kaki o tasi mea te whawe mai asu e maua te māru si fō e tua tu sai te mātou ki manuia mātou ki mau te whaini mātou a te mea roto koe koe kai se kongo te tua tamana te mana tua whoki te mātou anisi o ka inga saralau o te tamana te nei mai te whenua tonu mātou te nā whoki saralau i sikoka te rautan pe nā o inga ni e koe rātou nofu vai wasa mātou te tau su kui tasi whoki mātou i whakamuyama mai si tau alofa te tua patu mau te ora ki marosa tu mau te ora mawhita mātou o wati whailoa whakai ina ki a koe mea katoa e whaine mātou i tōnaka. Te tua tamana, se mara whoki se kuri whoki mātou nisi o ka aina, rātou tangi mai ara whia mau o tōku sonosuani, mai se rātou i ulanga whānoa noa, masakina ki o rāma nei, ana tua whaino. Nā whakao o tōku mana whakaora, whakao o tau whamāwhana whananga, tau whamāru sino, ne riki, mea te tū mau whairo o whipina, mō tā whaino ki whaino. Ko i manu, ko i maua ni mātou. A te vai tau te tua tamana, e o whoki nisi o tō mana konga, se te waki ni mātou ki a koe. E loa ne koe rei ni ai mātou te tua, me nā whainoa. O whakatau manuia ne koe, tusa i tau masani, o te alofa tau mātou. Hala whainoa mātou, o hana, me te mafuta, kau whakatasi whainoa mātou. Dan tu mau whairona, mau simai, tu mau whairona mātou na koe, tei pita toa, e pera i loa koe, e mātou, ka whai e ngalo koe mātou, se ai whoki se nema whai e mātou, o te tua. Ka tina mina whairona mātou, ka mau simai, e wale tō nana, te mea whatu mau e o langa ka tonu, e whatu naki mātou, o wama te tā fua te ki, mau e ne mātou, te wale. Te tua tamana i te nāra na ko tinonga ki o mua i te kula te nei, te tala mātou Jesu o te whakata na koe. Moa, tala te whoki mātou. Amen.
kai mātou, mana tua le mātou le Yesu, ko te whalao, pai te ola whakatai. Amen.
Kaya? Kai. Está se fodendo, né? Ei, eu não sei na praia. Maya ba ko na may mua? Ang nakam ko na. Maya ba ka may mua ko? Ai. Oh iya. Oh iya, berarti satu makan sukong. Não, confiança eu vim. Também tem assim. Ei! Pamulay naman. Payagin mo tayo yung kita. Upang niya.
ไม่ใครมาแล้วใคร Kaya lang sa mga naman pinapagod. Maya, can you stand with this? Wala na yan kung pwede. Kasho. Apa? Paborito? Hi, ladies. Hello. Siligamet, siligamet, sila tawota. Oh, yeah, boy, here. Kể tay mấy cái à? Nakakaluwa. May palay sa muno. Eh si Michael, Kami yang kata eh si suapo la may bunga la. Salat sa kayo kan. Ito na tayo yun. Hindi ka napahin na ng kita. Ano si Balin? Kaya dahil may yatot sa kanya, paitas siya sa Oh, what? You're making a lot of noise. What are you eating? Ya, kolongan nenek.
Kalau nga nakatolo. Agay. Francis.